Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Hormatly musulman bir toğan. Mana Ramazan ayının akırkı 10 gün içinde turabız. Jaratkan Allah Taala şu ibadatlarımızın bardığın kabul kılsın. Adamlar bay жүгүргөндө finişke жетейин дегенде болгон күчүн сарптагандай, биз дагы акыркы күндө болгон күчүбүздү тазаланууга, оңолууга, ынтымагыбызды бекемдегенге, Алла менен байланышып түзгөнгө, Kur'an-ı Kerim'de okuğanға, namaz okup, zikir kılıp, dualarga, uşlardın bardığında bolgon küçüğüzді sarıптап қалайлы. Анткени жашоо аманат. Албетте, жакшы үмүт менен жашайбыз. Бирок келечекти Кудай билет. Кийинки Рамазан кимдин тагдырында бар, кимдин тагдырында жок. Рамазан айда Алла Субханаху ва Тааламдын акыркы 10 күнүндө өзгөчө пайгамбарыбыз айткан. Силер кадыр түндү издегиле. Акыркы 10 күндүн так күндөрү. 21, 23, 25, 27, 29 Ramazan ayının şu günlerinde. Bunday degen azımdaki geçe tün ötüp ketti. Bugün emi hareket kılıp ertenden başlap akırkı 10 gündü bardığın ile uktava ile kadır tün tesip koyuşumuz керек та. Andıktan gelinizler köbürak Kur'an okuylu, köbürak birüzge dua kılaylı, birüzge tekeverlenmeyli, gör alvasты kılvaylı, birüzge jakşı söz söyleyli, bolbosa un çıkpaylı, birüzge payda jetkireyli, bolbosa ziyan jetkiribeyli, birüzді maqtaylı, bolbosa jamandabайlı. Jaratkan Allah Taala barыбызга жар болсун, тагдырыбызда көптөгөн, тагдырларыбызга көптөгөн Рамазан айын кадыр түндөрүн жазган болсун. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh.